Pinigar bit prime time birta long pen kado kavya phanta me cardom na pazariklo cardom tang de pinigar bit prime time birta arjuita bang phari sira bang nar cap ra bang sur cap me teacher satum loket han chiklo joining kora phopleng de pita abainong kilong lere ka jok prap jin pen bang phari sira bang nar cap ra bang sur cap me teachers do ora phan non cabinet meeting ke dojia hot post approval vek nang jipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan katuning report pedo Bang Pharoi Sira, Bang Narkep ra Bang Surkep MP teacher Satum Pen Kachun Hilia Tenke, Kedamtang Surihini ra Inquira Hini Anikan, Jang Miachiklo Nipai Krepo Arni. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ardeng Pen, Bang Pharoi Sira, Bang Narkep ra Bang Surkep MP Than Bangatuma Pan, Vorengang Hoi, Ke Ho Kalo Pipang. Lokethan Chiklo John Trok playing data P Puthot, Chiklo John Inquira Po An. Bang Pharoi Sira, Bang Narkep ra Bang Surkep me teacher satum loket hanchepa dokrinti. Bonta chiklo joining kora pho loket hanchepa duk de ta phita abainong kilong le da jok authority atuma phan aphong pachini. Sitame abainong kilong le reka jok bainong nang pipetik ke lothan thelopu chepaklang nang ko. Athe chiklo joining kora phoang bong loket hana phan ke dam ke bang ke choki juna phan anta sumpit la sistai jogje loket haning ton nang ko la sepatomi Assam cabinet meeting kang nia hot Bang Pharoi Sira Bang Thomke praisi LP teacher atuma phan post approval ki pipona pot choro Bang Pharoi Sira Bang Thomke praisi LP teacher atuma phan cabinet meeting along pen kachingwai pia songsi non puthot cabinet meeting ke dojia long Bang Pharoi Sira Bang Narkep ra Bang Surkep me teacher satuma phanta post approval piponang jipu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan kachuning report pedo News Desk report আজি এয়া বৰষুণৰ বতৰত বৰষুণত ভিজি আমি এয়া এটো টয়লেটৰ হেৰি ৰৈ আছো আমাৰ এয়া অৱস্থা কেলে কাৰণ আজি 18 মান্থস মানে হ'ব 25 মান্থস মানে হ'ব আমাৰ স্যালাৰি নোহোৱা আজিকালি ইয়া ফেসবুক খুলিলে দেখা পাওঁ যে সবতে মানে আমাৰ এডুকেশন ইএম স্যাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি স্যাৰ তেওঁটো কোৱালিটি এডুকেশনৰ কথাই কৈ আছে আমিও বিচাৰো যে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখনতো মানে এটা কোৱালিটি এডুকেশন হওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাওক কিন্তু কি কৰিব কওকচোন 25 মাহে দৰমহা নোহোৱাকে মানুহ চলিব পাৰে নেকি এটা কিছুমানৰ এনেকুৱা অৱস্থা যে তেওঁলোক অকলে আৰ্ন কৰে তেনেকুৱা অৱস্থা তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰ চলাব আপোনালোকে নিজে ভাব যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া তেতিয়া হলে কোৱালিটি এডুকেশন ক'ৰ পৰা আহিব আমাৰ মানসিক অৱস্থা ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কোৱালিটি দিব পাৰিম আমাৰ যে এনেকুৱা অৱস্থা যে মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি মানে জীৱনটো শেষ কৰি দিও নেকি এনেকুৱা অৱস্থা হয় মানে কি কৰিম এফালে লোনৰ হেৰি নোটিছ আহি থাকে এফালে কিছুমান গ্ৰুপৰ পৰা ধাৰ লোৱা মহিলা সকল ৰাতিপুৱা হলে আহি যায় ঘৰত তো হেয়া মানে এতিয়া আমি নিজে মেন্টালি নিজকে সম্ভালিম নে কোৱালিটি এডুকেশন প্ৰভাইড কৰে সেইকাৰণে আমি আজি এই বৰষুণত ওলাই আহিছো মই নিজৰ ঘৰত নিজৰ 5 মহীয়া ল'ৰাটো থৈ আহিছো ওলাই আহিছো মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমাৰ এডুকেশন ইএম স্যাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি স্যাৰক আমাৰ সিএম স্যাৰ তুলিৰাম ৰংহাং স্যাৰক আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ স্যাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্যাৰকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো স্যাৰ আমাৰ অৱস্থাটো চাওক আমি কোনো বিচাৰা নাই ইয়াত কোনো টিচাৰে বিচাৰা নাই যে মানে আমি মানে কোনো আৰামত থাকা নাই যে ক্লাছ বয়কট কৰিছো আমি আৰামত আছো হেতু নহয় আমাৰো মন গৈছে স্কুল যাওঁ ষ্টুডেন্ট বিলাকে সদায় কল কৰি থাকে যে কেতিয়া আহিব আমাৰ যাব মন গৈছে আমাৰো মন গৈছে কোৱালিটি এডুকেশন দিও যাওঁ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ লগত মানে শিক্ষকৰ মানে এটা ষ্টুডেন্টৰ লগত কেনেকুৱা এটা ৰিলেশনশিপ হেতু আমি শিক্ষকে জানো মানে তেওঁলোক আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা আমি বিচাৰো যে স্কুলত যাওঁ ইহঁতক পঢ়াওঁ শিকাওঁ কিন্তু এইটো অৱস্থাত মানে স্যাৰ একদম নোৱাৰিছো তো সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমাৰ যিমানখিনি কাম আছে সোনকালে কৰক আৰু আমিও যাতে পুনৰ ক্লাছলৈ যাওঁ সেইকাৰণে মানে কিন্তু এয়া আমি আমাৰ ষ্টেণ্ডটো লৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ কি কয় স্যালাৰি নহয় আমি ক্লাছ বয়কটটো কন্টিনিউ ৰাখিম আৰু কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ছাৰহঁতক যে প্লিজ আমাৰ অৱস্থাটো চাওক
আৰু সহায় কৰক আমাকো নহ'লে এনেও বহুত টিচাৰৰ বহুত কিবা কিবি অৱস্থা এজনী মেডামটো এতিয়া বেলৰত তেওঁ মানে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে চ' এনেকুৱা বহুত তেনেকুৱা আমাৰ বহুত অৱস্থা আমি মানে আজি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম এইবোৰ মানে অৱস্থাৰ কথা ক'লে একদম ৰাতি হৈ যাব আৰু আপোনালোকেও জানে বিনা পইচাৰে একো নচলে আজিকালি ত' ছাৰ মানে ৰেচপেক্টেড হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আপুনি প্লিজ আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজক আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন CM আমাৰ এডুকেশ্যন ছাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰ আৰু আমাৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ আমাৰ অৱস্থাটো আপুনি প্লিজ বুজক আৰু আমাৰ কামটো অতি শীঘ্ৰে কৰি দিয়ক সেয়াই মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে kado kawe arat phan ke pachini kang tung alam bangke la so press meet ke phanang ko bangke nilitum ME teacher 189 nilitum han appointment nang pi 15 April 2022 arni la si nilitum non puanda jo 25 months lo salary long lelang apu thaksi nilitum kisung ke boy ke duk kadure alam sinang litum han nang ka che than kang tung nilitum 189 teachers angbong penjo nilitum ke kisu kachilang atum tadu la pente la ana kisung no je ilin inut ME teacher priyasil pu alang li bangke kisu chilang bom si chiboy ik juil salary long le pinlang la pente aku inut teacher abang phido bijwarong pipi pu lake non ta velor si do treatment and bomb sinili tung kisung the tik ang apolo la sinang li tumhan through media social media platform kado ko phan authorities tumhan ACM ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan EM Richard Tok bi phan principal secretary phan DC madam phan la pen education secretary phan and especially Dr. Himanta Biswa Sharma and education minister Ronoj Bigu phan ka ipil lo ka chuning rilo je nili tuma phansita me non next cabinet meeting lo bangke nili tum phansita me 189 teachers tuma phana bangke cabinet meeting lo nili tum phanta me na approve pipon tha but tumi had cabinet meeting along LP teacher 131 teachers tuma phansita me alang li tuma phan bai patmi pass det lo approve pi det lo same non bangke nili tum bangta kachong hongun elo kachong hongun e join ni si nili tum phansita me next cabinet meeting bangke na approve pi vek tha ko si nili tum ke nang ipil lo la pente August 5 arni nilitum kado ka we teachers tum chelang pese nilitum ki duk kisum ke boy alam seta me nilitum memorandum submit dam lo so memorandum ka submit ke nilitum IS sir phanda submit dam lo DC madam phanda submit dam lo CM sir phanda submit lo EM education phanda Richard Tok bi sir phanda nilitum submit dam lo pachini dam lo principal secretary phanda nilitum mukul kumar saikia phanda nilitum pachini dam lo education secretary ake hai sir sim taro phansta me nilitum pachini dam lo submit dam lo lasi nilitum ki duk kisung ake alam an ke nilitum bang nang chethan kong lo kisung ong lo lasi laso kisung bang nilitum ki chu ki jun mu we an ang deng nang le tang lo lasi nilitum ko som lo kisung ka chechak tun un helang lasi nang litum ma phan si nang chethan the pote ka chethana dim sia we det lo nang litum phan le nang chu ning ri re pote nang litum long si nilitum ke wang lem det konasi ka chethan da mathai dolang konasi adim dolang lasi nilitum ke epillo nilitum ki chok ki jun ki sung suk kali la song bong pen teacher tumta ke hilo posting atumta do so ke hilo ke dam ani bhan ani wang gari bhara ta ko son nilitum ke manage po ko son nilitum bhan tanang matha tha nilitum ta compelled lo ning ke hang pen le class boycott ki bi boy kali lo tame salary ka chong hongun e pot sin nilitum ta we are compelled for boycott nilitum ning ke hang class ke dam select loke than kang tung te pu phan le nilitum class ke dam de kali tame salary ka vi lo nilitum hanang rap mon punilitum aphong ka chuning ri aphong ke dam la si pini le thot ta ko nilitum ke nanga chuning ri le thot lo nilitum sung ong lo nang cherab du ni tha la pente kisumana penanga na teacher atuma bangke loan ke na tum ta do ki chugi jun mu be chot angbong penta loan ke en kisung atum ta do pe EMI chi pilong le ake hilo ke posting a teacher atum seta me hem bhara ke en latum ta hem bhara chi pi mu we la sinili tum kisung thek teklo la si nili la so nangli tum through media ke appeal kang tung bang ke nangli tum stamini tum kisung alam rata phanang pachini pitha authorities tum phanang pachini pitha jenili tum non aphoy next cabinet meeting along bangke Dr. Himanta Biswa Sharma setami nilitum han kajin sopen next cabinet meeting lo nilitum han setame nilitum file bang nang papas pi igdatha sikardom
Bharatiya Janata Party Kacharia Sarkar Atumpen Karbi Anglong along Ria Lo Alongta Monsam Dotang Lopusi BJP Amaya Long Tin Kapidwa Longta Lamphening Jerinti Bonda Long Ria Lo Monsam Kidoji Ke Apia Lamro Ihin ka pran kedam ihin ke tolang remdet Lapasong si inut pen inut apran kedam nangasong si teklo Last job, Monsam ke dopora hold all party hills leaders conference mate APHLC atumpen Dipu post office adungalong katasong asai ke deng ponabirta nangle. Karbiang along ria lo along BJP Sarkar nang cari lo pupen Karbiang along ta peace and development olopusi BJP atum kacipu. Peace dong siave de development ave. Lasi peace donangji ansi development ta doji pusi cipul. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang Ningkan Kep CEM Anghoi Cari Lopulo Sita la Ningkan Kepang Bongke Peace Ave Pin Pensi Cari Calom Lasi Peace Ave Pin Pensi Cari Calom Loposi Development ke Dota Ali Ave Pin Peace ke Doji ke Apialam Lo Crime Rape Si Nang ke Batlok Arniwang Achiklo John Wang Si Murder Rape Apai Nang ke Bat Lasi Karbiang along ke BJP atum slogan Peace and Development ke Charkan Petlo. Karbiang long crime nang bad bom. Crime ke claim atum aphan nep ing nang serak nang jipu hampang asong atum ta Hong Kong. Sita nep nedet ing nang nedet ing sai sedet. Crime ke pada puthak ethen nata CEM ronghang asang ho lamthi sita jepak lang kredet ke kopia pot. Lasi nilitum APHL sia song pen che song pon nang kok loposi Bikram Hanse pen herang kiatum karjua hod nang pachinido. Lapen, kadok kami sa kami, machichok, BJP tumdak Karbianglo Council long dame nang cari lopen alang litum ke cengsi ka promote ke peace and development. Peace dolo pansi development doji walang litum pulo. No bangke kaceplang chu bangke alang litum kacipu tuliram rong hang kai mada cipulo ningkan kep soselo nili Karbianglo CEM Anghoi non cari bomlo walang dame cipulo sidamela ningkan kep alang lika cari ke dake peace abe pin men si cari calon lo posi development ke totally abe pin lo peace le alang lik tum pulo peace abe lo takte development ke abe lo definitely abe lo lasi non da ili tum dak theklong lo lang tum dak government ka cari pen bangke crime rates nang ke patlo arni wang achiklo jon wang ili tum dak murder rape killing molestation minor children tum phan school going minor student tum phan rape killing achiklo yon wang ili tum social media pen news nang litum pen kaita du hekon long lo lasi alang litum slogan Karbianglong mainly Karbianglong long alang litum slogan peace and development ke lake to teli lake alang litum charkan pet lo je sakrai lo athema alang li chipulo ningkan kep sose CEM ing ni det lo sita me alang li peace wan dekhe det lo peace wan thek the bolo tangte development ke dake to teli zero avel lahen lo pinikani nang ko bang ke tong sukot kang ni nang ko bang lahen lo nilitum ke dam tang apor anda langdun bom lo je la bangso a crime bang ington bobon busini tum matha bom lo kaprek organization tum women organization pen chenglok social organization tum antame appeal bom lo je crime barhi tanglo lahai ke crime long ka choklem ke chokche tum phan ke nep kang sai kam claim nang popu hangjolo siname pinian ni antai tum theklong le rina rong pipi hi non her jong difu a town long mat e megreng lor alang lipan kaculang rem lapen apran endet piniar ni anta inut panta eres tekelang piniar ni CEM tuliram rong hang pan isi bak statement alang lipaklang ayelang kopia potlo lahen lo alang litum bangke nilitum la sipini diman pon lo Sanjeev Kumar Saikia ACS lapendak APS lo SP lo SP alang lipan non mat dakpen transfer nai transfer fe pulo tangte lake tuliram rong hangta crime ke bad long kache don lo bosin litum thek bom long lasi lala alang lige inefficiency lo hills area long kalang ke claim ke dam kachari inefficient lo la difu town ar yo gari pang plong chot lo nohok rong ator no ke dam de lo
birta in eder lo amasi crime bang do bom lo awareness sai bang alang li claim kleder lo women safety alam alang li thang ning je women safety alang li thang statement pipe alang li ke lak protestor tum par hele pen ke up bullet pen ke up hala bang so sai bang se claim ro la son donde koson lo la si crime rate ke la ke comically ke bar hi lok bonone frank bang ke la si immediately alang fan transfer nangi la pen tuliram rong hang masala ke isin step en bonang BJP सरकार तुमके सुहानो दुमानसी आरडीपी लासो कोसी वीमेन सेफ्टी लपेटे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ अलग लासो पुता कार्बी लोग गाना आलम आरडीपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर स्लोगन के लके हा दिल्ली लोगान सी चिंतन कोल Karbi long dang lele Assam long dang lele laso slogan ke implement ye fan ke Assam ang kang long dang lele derlo Karbi long dang lele derlo ha Delhi long an si jut kok lo Parliament House long an si jut kok lo lasi la bangso scheme ke lage Modi 3 ang si power ki jut lo de scheme ta ke jut lo lage lapen crime ke komi gali ke bat isi bat wrong lo so scheme na klang ban lahen lo Chetiani phain kora phoarni Lumbajong Youth Team ingdeng ke thom ke somarni Inglongkiri Model Village Mondol rong pi pathua klam community hall longsi Mesen pen katalonpo Adapur phai troxia por pen Lumbajong Youth Team alama songami phu pen ingthur ponsi kachiki mo asa yangdeng pachun ponsi puthot rat amei pi mate ke somarni amei Lumbajong Youth Team amei phu Theng benging leng pen chari ponsi me ki phalam the la penal vi ke pachini kong chen bang har sing hang sia hin pen apor en pon bangso phit ingdeng ke thom Lumbajong Youth Team amahang ke thekarnia men pen metric higher secondary la pen BA ki undun lo charli auso maratma phan ar chopon bangso phit him ki doctor ing than pon Anparata Lumbajong constituency angkang an kaching thuramo ke claim ponchia khan alhi sar poman pen Dipu LAC MLA Bidya Singing lengar deng pajir dunsi alangli hin pen Lumbajong Youth Team asa hem surihini roing kora prepenning kora pho angbong kimrang pon poposi lamchak pitika Bangso maya long Lumbajong Lamps Chairman Jameson Ronghang Inglongkiri Lamps Chairman Baboling hi Abarim BLCC Chairman Babu Singh Timung, Abarim VDC Chairman, Jagat Tagbi, KLA Mate Karbila Metamai Editor Tiripia May, Biren Hanse, All Dimasa Students Union Karbianglong Aro Chunbang, Arup Kemprai, Rongasar Joyram Tiso, Ratsai Klembang, Moza Singh Tiso, Atum Penchenglo, Lumbajong Youth Team Klembang Lapen Lo Charlie, Oso Maratum Setong Dunsi, Mesen Pen, Bang Suamai Pachun Ponsi, Arunikang Sam, Deva Kepatekung, Kapatu, Lumbajong Youth Team ingdeng ke thoma men pen padopon thulo Nilitum Lumbajong Youth Team ingdeng ke thom karja parni labang so ame nilitum dak Inglongkiri Model Village Mondol rompi playground along silitum labang so ame mesen pen ichun ponlo labang so mai long nilitum ka chopha na teng pen nilitum man ke do DFLA MLA sar Bida Singleng aluhia man pen alhi sar poman pen alang nang chetong dun lo alang nang chetong dun pen nilitum Lumbajong Youth Team aphan ki claim ke dang misen pang thek nang thek long ma ni nilitum ka chuning di dun ateng pen alang li non ke wang ji ningkan suri nira inkora pripen inkora pho baha farman alang li nilitum aphan office asai hem kikim dia aphan alang li methan kota pen MLA kota pen alang li laket alang li nang sipon po buse alang li lamchak nang sipon lo alang li phan akiro pilo alang li nilitum aphan an ning te the nang kipite ka apot alang li phan ning aklong pen akiro pilo nilitum Lumbajong Youth Team ahen pen la pen thui litum long ka chopha teng pen himasa ni hang along ri sar security system ni thang asai do tipikok pen alang li nitum Inglongkiri kang arat Lumbajong kang arat aphan ning ke the nang kipidun pen alang li thang asai do kok pen alang li nilitum aphan apor chipisi Lumbajong apur kimo pen chenglok ason Lumbajong kaching thur nangji Lumbajong arat kupisi non sulibong ma kupisi
ilitum papi dunaret ma lahai pitak ilitum phan nangethan kimun dunapot alang phan tamye akiro pipar piglo lapen thu ilitum along do thulang ngache tong dun inglong kiri lem sa chairman sar babuling hi Lumbajong lem sa chairman sar Jameson Ronghang ex VDC chairman atung BLCC chairman atung kadu yo kanta ninga klong pena kiro pilo nilitum na bangsun deng thom karja parni amhang gethe karni mesen pen ketalon long along alang li RD nang ipiduna pot gidoan atung manta nilitum Lumbajong Youth Team ahin pen ninga klong pena kiro pisi alang litum han purwang pajero na pen thu ilitum labangso deng thom karja parni mate mahang gethe karni lalong pacitong nun ponsi nilitum la metric apen higher secondary asatlang tu na tumhan sa nilitum karcho padokon lo asi karcho ajai meg sa me tu mesen ka se pili labang sojai meg bang chun kon lo Tang te pini Karbi prime time bir ta bang ke kang tonik lo ka do ka beta me 2 me thak me kurwang thu